Šta kažeš za kačalaka? Pa ksuz broj jedan, ima da vuče dupe i da crpi. Da se boli kurac da imam mene. Pa šta bi puši da nema? A ću da puši? Da. Ti da platiš moji dugovi, ja? Pa ti valjda budeš vidjeti prvo brata pa da ti ga plaći. I sad računa da mi vratiš ovaj dug, a onaj stari budite kurac. Pa već ću dužni od 10 dinara. Kog mi vići ovdje? Tvoji patroni, a? Lopovi.